Hindi ya kwariria na kuhitukio kwa Ndereti ya watho wa Kigina ya mwaka wa 2023 bunge-ini ya kaunti ya Kirinyaga niguo kuhe thirikari ya kaunti mwerekera mweru wa ungania wa magoti. Muthenya wa muthi ni tukoraga finance bill na twi county assembly ni twahitukia finance bill with a few amendment nigetha kurora mwananchi wa kawaida. Agitengemania Ndereti yo bunge-ini ya kaunti ya Kirinyaga, mwikarigite wa kamiti ya Kigina Kenneth Mwendia augite ati thutha wa kuungania mawoni kuma kuri muingi wa Kirinyaga hari maundu maria magirire kugathikwo Ndereti-ini yo. Rita riri target itu ya revenue ya Kirinyaga county gwithira ni tukubota ku reach our revenue ni undu wa the introduced new taxes kana industries ira tura introduce kuria mwena wa thagana na ni turamenya twa meet target itu ya revenue ni tukubota kurutira andu wira. Mwendia ugite ati Ndereti yo ya watho wa Kigina ni ya kuguna muingi na makiria arimi kuona magoti maria monganagio urimi-ini ni manyihitio kwa muhiano urimi-ini wa iria riria riendagio na nja wa kaunti iyo hamwe na magoti ma andu a boda boda gatagati ka maingi. Kuna kundu ngurani department tumarutire tax kana tukona andu acio matiagirwo ni gukorwo makiriva tax mbere ni turarutire boda andu atwaithie ma boda boda kurari na proposal makorwo makiriva tax kidogo no turona andu acio tondu they are also security guku Kirinyaga ni turamarutire tax kurari kwina maundu ma department ya agriculture andu ma dairy farmers ni kurari na proposed tax makarutagira varia makivetukiria reo bara vesesi pa liter ni turabotire gukora ni tura scrap from the bill. Mutongoria wa aria ingi bunge-ini no Maririhagwo augite ati magoti maria mongereirwo ni kuri iganda iria irambiririo mwena wa thagana no arimi anini matihutitio ni mawatho macio na hanini. Kira kiongereirwo thiini wa finance bill ni the new industry which are upcoming industry thiini wa Kirinyaga county ni tondu tura establish industrial park kuria thagana na ona guku thiini wa Kirinyaga kwina industry ciengi establishite na itirakoragwo ikiria tax icio nicio twa introduce new taxes nigetha mahote gutuika ma kuriha na andu a Kirinyaga mateithike na arimi a Kirinyaga mateithike. Muikariri giti wa kamiti ya budget Joyfrey Kuru wa Daudi augite ati thirikari ya kaunti ni igukorwo igikinyaniria gikiro kiria ihetwo hari ungania wa magoti kuria itanyite kurogota mmilioni matandatu. Finance department no ihote go seal all loopholes na ihote ko to meet revenue correction gutuike Kirinyaga othe guti handu mbeca iroyo catch. Gakuru ni endekithitie thirikari gwikira mitaratara miega ya kugitira wici wa magoti niguo kuhota kuhingia tabarira cia uthii wa na mbere matura-ini. That way ndi twina mane tuhota gukorwo tukiongania revenue na turenda kuongania mwaka uyu nigetha tuhote service kuhe andu service ira twirigirire kumahe. Riu ni wetereire gwikirirwo kirore ni gavana Anwaiguru na gutuika watho. After correcting this revenue all over Kirinyaga, there's nobody who's going to be accepted. In each and every corner of this county, the bill is one. We want to see the same reciprocated by the county government or the executive that services are given across the board equitably. Ngiribotera Muthengi TV njitagwo Njeri wa Ndungu. Barabara cia Kirinyaga tukathondeka na mbeca icio.